لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أما بعد، فأيها الأحبة، فإن موضوع خطبتي إن شاء الله سيدور حول العيد. سوف نتكلم عن حكم العيد ووقته وما ينبغي لها من آداب وصفة العيد إن شاء الله. haray musidɓe julɓe tedduɓe, ɓaawo en yettude o Allah bajjo seniiɗo wawɗo mo ronkata taguɗo en waɗi en julɓe, o newnani en tawnede e nde ñalaande handere ɗo kadi ñalaande juma ɓurde moƴƴude e ñalaaɗe ɗum no hawrodiri kadi e ñalaande yawmu arafa. e weltanike o bajjo tawnunoɗo en rowani, o tawni en kadi hikka, nden toroma kadi yo tawnu en ko arata. kala mo tawnaari meɗen yo yaafomo so ƴettitamo. yewtere khutba an on hino yeelo ɗo e toɓɓe ndan fii iidi on. en yewtay ko honɗum woni ñaawore iidi. en yewtay leere hombo iidi on haana juuleede. yewten neediiji iidi on. yewten kadi ko honno iidi on kadi juulirte. miɗo toro Allah yo Allah hawrindilan ko yaadi e deftere Allah nden e sunna nelaaɗo makko on sallallahu alayhi wa sallam, hara ko sabi Allah woni ko mi yewtiri, heɗoron sabi Allah, faamirol li wajhillah, newnana en waawugol gollirgol. awalan ayyuha al ahibba, hukmuhu wa waqtuhu. al iidu sunnatun muakkadatun, sunna muakkadatun kal wajib. amara Allahu subhanahu wa ta'ala biha fi qawli inna a'tainaka al kawthar fasalli li rabbika wanhar. وأناط بها فلاه المؤمن في قوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وواظب عليها وأمر بها، وأخرج لها حتى النساء والصبيان، وهي شعيرة من شعائر الإسلام ومظهر من مظاهره التي يتجلى فيها الإيمان وتقوى الله عز وجل. musidɓe julɓe tedduɓe, toɓɓere aranere nden kon ɗum woni yawore iidi sumaye e iidi donkin. ɓe maaki wo ko sunna muakkada, ko sunna tentinaɗo, wohimo wa'i kal wajibi no wa'i wako waɗɗi. Allah subhanahu wa ta'ala o yamiri en haray waɗugol o sunna ɗo. nokku ko Allah subhanahu wa ta'ala on o daali inna no menen a'tainaka min okkima alkawthara, windu kawsar, fasalli li rabbika, jumlan jomima wanhar layyoɗa. juuloygol iidi itta layya, o daali wo qad o juuloyi. fa alaha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, nelaɗon waɗi kaɓe waɗi o haray hande kadi woni sunna. wa wazaba alayha, ɓe duumi kadi e waɗugol muɗum gurdam maɓɓe ɗan fof ɓe accari iide e ittugol layya. wa amara biha, ɓe yamiri en kadi enen kadi en waɗu, wonande kala heɓuɗo feere yo ittu layya, sina ganto kadi wata a tultu juuloygol iide. wa akhraja laha hatta nisa, nelaɗo sallallahu alaihi wasallam moɓuno hay sonnaɓɓen fof ɓe inni on fof moɗon yalte yahon juuloyon iidi, hay si tawi sonnajo on himo wondi e ella makko on, haray ko yo yaltu o participa hay so juuloyta. fi honɗum sunna on tigi juulugol iidi haray kaka ladde. yo Allah yaafo mawɓe meɗen men hiɓe waɗno ngeru spécial ko wiyete ko ngeru iidi, ko ɗum ɗo woni sunna on.
ɗon haray sonnajo hayso tawi o ala e juulude mo wondi e ella makko o yaltay holle nden ñande ko sha'iratun min sha'airi al islam. ɓe yaltini sonnaɓen ɓe yaltini kadi fayɓe ɓen. ɗo noon ko alhamdu wa shukru lillah, iidi on hawrodiri ɗo lekkol hino fermi. iidi on hawrodiri ɗo kadi ko e ñalande asewe tawata golle ala ko ɓuri ɗuɗude kon. en foppu meɗen enen e sonnaɓe wo fayɓe ɓen wo janɗi fanɗi fop ko yen lutuɓe ha moƴƴa no andirɗen noon lootaɓe longal ha moƴƴa. en fop meɗen yalten hara nde hiɗen yaha hiɗen habbirde mahin juuloyen iidi on. aray directeur on ɓe holli ɗo joni waɗama groupe aji tati fi juulugol ngol. ɗum ɗo fof ko fiimo be no wawata juulirgol. si tawi 7h on newanakima eɓɓanoye araka 8h30. si tawi ɗon newanoyakima eɓɓanoye araka 10h. sa tawi dowga heewi yaaru leyto, sa tawi leyto heewi ardu dowga. si ɗon ɗo fof newaki juulirɗe ɗen hino ɓuuɗi ɓuri juulirɗe 400 e nder Bruxelles ɗo tun wata ronko ɗon ka wawata heɓugol iidi. haray o wi ɗo wa mazharu min mazahiri llati yatajalla fiha al iman wa taqwa llahi azza wa jal. wo ko nokku kadi ka tawata ka kulol Allah wawata feeñugol, ko tawata kadi honɗum kadi imanu ma on wawata feññingol. ɓornagol coñci labaɗi ha moƴƴa yaha ton hara hino ɓorni hino urniti ha moƴƴi inchallah, wano yirete noon ko arata ɗo inchallah. wa waqtu salatu l-eid min irtifai shamsu bi qadri rumhin ila zawali wal afdalu an tusalla al adha fi awwali lwaqti liyatamakkana annasu min zabhi adahihim wa tuakharu salatu lfitri liyatamakkana annasu min ikhraji sadaqatihim iz kana rasulu sallallahu alayhi wa sallam yaf'alu hakaza. wo haray noon iidije ɗen ɗiɗi si tawi ko iidi suumaye haray ko yen nennu ñallinen. si nange ngen fuɗi watten ɗon karde ɗi honno 30 minutes ma leere goto e hoore muɗum fi ha jama on wawa huntade ɓay haray ko suumaye. haray onti juuloyta iidi, si tawi ko iidi suumaye hara o taƴali. jon noon ko yo ñalline fiyo jama on wawa ittugol muudo muɗum on ɓe wawa kadi huntade. amma salatul adha ɗo wo ko yen yawnu ɓay haray jama on koyo hooru ha tuma nde arti ka iidi. ɗiɗaɓum ɗum kadi yen juulu heña fiyo jama on wawu yahugol ittoya layyaji maɓɓe ɗin. ko ni nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kana yaf'al alayhi salatu wassalam. قال جندب رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الفطر والشمس على قدر رمحين والأضحى على قيد رمحين. nelaɗo sallallah alih w sallam o sabajo ɗo o filli wohiɓe julnayno men iidi suumaye hara nange ngenge ɓantike yeru emumbere sogonaje ɗiɗi ko ɗum woni 15 minutes 15 minutes ko ɗum woni kaydu rumhin on. amma noon wo haray ka iidi donkin ɗo wo haray ko embere rumhu goto ko ɗum woni wattugol 15 à 30 minutes hoore ka nange ngen fuɗata ɗon. sababu on noon ko fiyo jama on wawu hettoygoye layya. si tawi hara joni ton mo be ko hettanta hoore muɗum ko ɗum no wonno ko leetinta ko. wa saniyan ayuha al ahibba ma yambaghi laha min adabin. joni noon ko neediji honɗi e honɗi goɗɗo hani ne'itorde fi juuloygol iidi. na yahugol tun wano yaari wo fiya heɓu baraji ɗin fiya heɓu moƴƴere nden haray ko fi respecta teddina ɗinejiji wonɗi e arde ɗo fiyo baraji ɗin timmu. fi on non innamal amalu ko binniyat. awalan ko alghuslu ko lootagol longal. min adabil idi an tahtasila husnal janaba. no lootorta longal non si a hoyɗitike, no lootorta longal non si a rendi, no lootorta longal non si tawi a helli fama, no sonnajo lootorta longal non si o laaɓi e jibingol, no lootorta longal non so laati laaɓi e ella makko, ko non kadi o lootorta longal kadi fi juuloygol iidi. ko needi aranire ninni. wasani attatayyubu ko ɗum woni urɗinagol, waɗa parfum hara ko ɓurɗo e urude e parfum ji ɗin wonande duhi ɓen pet sonnaɓen kamɓe ɓe yamiraka ɗum ɗo. amma si tawi hara ko dewdoran onti watta ka leynolki pet ɗum ɗon hara ella ala e muɗum si tawi o ukkota ko yaasi. amma noon enen worɓe ɓen woni seydna oumar ɓe maaki sa ƴetti e tataɓal jawdi ma a soodi parfum fii ko urnitora hara a lorrari julɓe allah ɓen ka cuuɗi allah wo haray hino selli. julɗo no hani wonde hara ko o laaɓuɗo ko o uruɗo ko o fotuɗo hara no yiruɗamo o walla e dina kanka welete wadayo dina kanka tuunire sengo maɗa sabu angal pinal ngal julɗo no hani wongol hara ko o finuɗo.
alghuslu lotagol ngol watta tayyubu e urnitagol ngol. Salisan wa lubsul jamil e ɓornagol coñci labaɗi, ɓornagol coñci kesi si tawi hino woodi. Si tawi kesi ala ɗi wuppe haa ɗi laaɓa pos, ɗi paase haa ɗi ɓowrayor, ɗi waɗe parfum haa moƴƴa, ɓornoɗa ɗiɗo hara ko ɗiɗo woni ko yarata ka iidi ma. wa lubsul jamili min athiyab limaza li qawli anas radiyallahu anhu amarani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi l-iidaini an nalbasa ajwada ma najid wa an natatayyaba bi ajwadi ma najid wa an nudahi bi asmani ma najid. Subhanallah, anas o ɗo filli gollanaynoɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wo nelaɗo nde ɓe yamirino men wo ñalande iidi wo goo on ko honnum ko yo men ɓorno coñci ɗi men ɓuri e hoolorde ɗin woni go'o. Wo ɗiɗi on nde men urnitoto kadi parfum ɓurɗo e seerude on. Wo tati on kadi nde men waɗoyta layya on kadi dammol ɓurkol e yeɗɗude e dammiɗin kadi. ɗum ɗo ko sunna min sunani nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yalbasu burdatan hamra aw burdatan hamra fi kulli id. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe laatino ko hiɓe ɓornotono burd ɗe dolokaje faweteɗe dow wo wawtay ɗo so tawi hara mo soyɗiɗi hina boɗe ha kono hara himo soyɗiɗi ko ɗum ɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓornotono nden ñande hara yiwɗoma wo anda hande ko ñalande welo welo hara na wow koykoye tun coñci ko marɗa kon ndaaru ɓurɗi e labede ɗin ɓurɗi e fotude ɗin a anda si tawi iidi ari toye ɗo on kadi o tawtete ha ɓornoɗa kesi. ثالثا من آداب العيد أيها الأحبة الأكل قبل الخروج إلى صلاة عيد الفطر. ñamugol ha hara tew ko adi yawgol juuloygol iidi si tawi ko iidi suumaye. wal aklu min kabdi l udhiya ba'da salati fi idi l adha. accugol kadi ha arta si tawi ko iidi donkin o mo wonɗen e muɗum ɗo janngo si tawi jon janngo jaɓi o tawni en si tawi ko an ittanta hoore ma on layya hara nano wonɗen naɓirde ni ka meɗen ko ya accu ha arta ka iidi hirsa dammol makol ƴetta noon juɗa heyre nden ƴakka taƴira ɗum ɗon toroɗa Allah yo Allah jaɓane. si tawi noon hara hina ɗo wonɗa e ittude hara hino yiɗanama ya jogito bimana ya hooru ha tuma nde artuɗa ka iidi on say ɗon hande kadi noon taƴa ñama goɗɗum ko fiɗum ɗo iidi on o dawnante. ɗon andi ka meɗen ka suumaye no woodi ko wiyete tayrude bimana ko taƴirde kono hara enen sukaɓe mbuy meɗen anda ko woni ɗum bimana hiɗa hooru noon joni ko holli suumaye on lanni dawne ɗon ka mawɗo musidal ɗon ka imamu o moɓodire ɗon hande kadi ñaame ko ɗum holli haray suumaye lanni. ligawli burayda radiyallahu anhu kana nabi sallallahu alayhi wa sallam la yahdu yawma alfitri hatta yakula wala yakulu yawma al adha hatta yarjiya fa yakulu min udhiyatihi. nelaɗo latinoke dey ñalande iidi suumaye ɓe juuloytano sina tuma nde ɓe hunti ka iidi donkin ɗo kadi ɓe nafotanogo sina tuma nde ɓe ardi ka iidi ɓe waɗa layya maɓɓe on ha ɓe gayna on say noon ɓe nafo e makko. ثالثا أو رابعا من آداب العيد وما ينبغي لها التكبير من ليلتي العيدين ويستمر في الأضحى إلى آخر أيام التشريق وفي الفطر إلى أن يخرج الإمام إلى أن يخرج الإمام. haray ɓe inni neediji ko hande wadde kon ko attakbir ko habbir gongol wo ɗum ɗon noon hino fuɗɗo jogandema jemma iidi on ɗum haray ko hande jogandema ka salmin ɗen geeƴe ɗen hande ko ɗon fuɗɗoto ɗen alyawma nabda attakbirat min ba'di salati l-ishai qailin allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd. haray ko o siiha ɗo ko ɗo ɓuri e jolude ko ɗo ɓuri e sellude haray ko habbire no wotto mbuy ɓeyditiɗi ton walakinna al asahhu wal arja hiya hadihi siha. joni noon haray ko en fuɗɗo jogandema ka salminɗe geeƴe ɗen hande jemma iidi on ɗo fuɗɗoɗen habbirgol. joni noon ɓeyni si tawi ka iidi suumaye ka fuɗɗiɗon ɗen ko en habbir jokkidiri en ɗum ɗo fof jemma on fof ha weeta ha si imamu on yaltiɗo o fuɗɗike jullugol haray ko en accirni. amma noon ka iidi donkin ɗo ko yen jokkidir altakbiratun wasiluha fi hilala ayami tashriqi thalasa ha balɗe ɗiɗi ɗen tati noon ɗe timma haray ko yen jokkidir haray habbir gongol haray noon ko sappo e goo sappo e ɗiɗi sappo e tati
ha ñande 13 haray ko en jokkinir tentininon ɓaawo waɓutuji ɗin fop nuzakkiru l-ikhwa inchallahu bada kulli salatin mafruda attakbiratu khilalu ayami tashriqi althalasa e nder ɗe balɗe ɗo tati ko ya andintin innaka no yo imamu on waɗu fof jokka kono so ini tun allahu akbar fof haray hande kadi anditimo be hande kadi habbirana hoore mum ɓaawo waɓutuji ɗin fof inchallahu haray ko ɗum ɗo woni sunna on wa lafzuhu allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar walillahi alhamd ko ɗo woni jiccuɗo on ko hana habbirirde inchallah wa yata'akkadu inchallahu inda alkhuruji ila almusalla joni noon ɗiɗo ko honto ɗi ɓura hanide tentinede ko se a yaltude ka mahiɗa yahude hande kadi juuloygol ɗon ko ya nangu habbirgol ngol moƴƴa allahu akbar ha ɗaɗi dande foppo yalta hollugol tigi tigi ndeɗo ko ñalande mawde ko ñalande teddude ko ñalande yiɗande ko ñalande allah subhanahu wa ta'ala woni ko mantorta tageefo ngon fop e yeeso malayka ɓen inchallahu wa ba'da salawati almafruda khilala ayami attashriqi althalatha liqawlihi ta'ala wadhkuru llaha fi ayamin ma'dudat أيام معدودات هي أيام التشريق الثلاثة وقوله سبحانه وذكر اسم ربه فصلى وقوله أيضا لتكبروا الله على ما هداكم sabu tippugol yi dalilaji ɗo fof haray ko en habbirɗe balɗe ɗo tati ayyamin ma'dudat karamo ko ɓen ko ɓe firi ko 1 e 1 1 e 2 1 e 3 ɗeɗo fof kadi no sella mo wawari ittugol layya o ñande julde no sella bimbi julde e bimbiti julde e bimbititi julde ha ɗo fof haray hino sella si tawi noon haray hina sabu ganto ko ɓuri e moƴƴude kon fof ko ya ittu ñalande nde nelaɗo sallallah sallam ittunonden ɗum haray ko ñande iidi inchallah jon noon wa zakara sma rabbihi on fa salla hiɗa jantade inde jomima yaha juuloygol ngol yaltugol ngol neɗa yaha ka iidi haray na wowlugol wona téléphone ko ya janto inde allah allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar walillahi alhamd allah ko mawɗo waɗi nde ñalande ɗo tawata o sottiri annabajo makko on annabajo makko no hirsayno annabajo makko o sottiri waɗo sabu dammol e mbaɗum allah ko mawɗo la ilaha illallah ala wo reweteɗo e gonga nafa rewɗo on lorra mo rewari on sina o wiyeteɗo allah watta ɗon kadi allahu akbar wallahi mi wondi allah ko mawɗo walillahi alhamd wallahi allah dendagal yettoje ɗen fop ko an woni ko wodani ko jelomi surri ila rowani ha hewti ɗo min allah a kilan ɗo na sabu ngari an na sabu doole an na sabu dambe an na sabu jaahu an na sabu laamu an na sabu maral an na sabu ngari an na sabu gandal an ko tawata kon ko windanɗalan ko woni yon taari taw timmi taari taw wallahi allah ko an woni yettore nde wodani fillitoɗa ɗiɗo hara ko ɗum kadi wonɗa e famude ko ɗum woni ka haqqille maɗa وبعد ذلك أيها الأحبة من آداب العيد أيضا كذلك الخروج إلى المصلى من طريق والرجوع من أخرى لقول أنس رضي الله عنه لقول جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق أو كما قال عليه السلام o sahabajo ɗo kadi o filli wiyeteɗo jabir no tawa e sunnaji ɗin ko wiyete lundagol laawol ngol yaaruɗa ngol ka iidi hara hinagol ɗo woni ko artirɗa ko ɗum ɗo woni sunna on etoɗa ɓayna ñande be ñande nde laabi ɗiɗi e nder hitande taram hoy no woodi métro no woodi bis no woodi transport en commun no woodi ɗiɗo fop etoɗa laawol ngol yarɗa ngol ka iidi hara wonagol ɗon artirɗa hara ya ñentini sunna masalan ka juulirde ka wonɗen ɗo si a yalti ɗo hara ko natirnoɗa ka sengo ñaamo ndeɗa yaltude yara ka sengo nano si tawi ka ñaamu ardinoɗa yaraka sengo fi tun ya lundo fi yiɗugol ñentingol sunna nelaɗo sallallahu alaihi wasallam fi yo allah okke kadi baraji ɗin inchallah wa khamisan min adabi al-eid at-tahni'atu bi qawli al-muslim li akhihi taqabbala Allahu minna wa mink lima ruwiya anna ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kanu idha iltaqa ba'duhum bi ba'din yawm al-eid qalu taqabbala Allahu minna wa minkum wa kullu amin wa antum bi khair no tawa kadi e sunnaji ɗin hiwrodirgol ngol wi'ugol taqabbala Allahu minna wa minkum ka arabu si tawi ɗa wawi ɗum sa wawata ka pulal ɗum mawɓe men ɓe no waɗanno en ko yaadi e ɗum ɗo
Allah tawni en hikka yo tawnu en ko feewi kala mo tawnari e meɗen yo Allah hon yaafo mo si ƴettita. Sahabaɓe nelaɗo ɓe sallallahu alayhi wa sallam ko ɗi konnguli ɗo ɓe wi'endiranayno hakkundeji maɓɓe si ñalande iidi hewti. jon noon sa wata wolde arab wowlu ka pulal hino selli ken Allah tawni en hikka yo Allah tawni en ko feewi kala mo tawnare e meɗen yo Allah taw hara o yaafike mo so ƴettitimo. miɗo toro Allah ɓe mawɓe meɗen sincannoɓen ɗi konnguli ɗo tawata wallahi ko yaaduɗi e diina yo Allah yaafo fatiɓe fof ɓoyndan e wuruɓen. sa wowli ka arab fa biha wa ni'ma sina ɗum wowlu ka haalama ko Allah hon tagi haalaji ɗin fop wonanay kadi taqabbala llahu minna wa minkum wa kullu amin wa antum bi khayr. Allah tawni en hikka yo tawnu en ko feewi kala mo tawnare e meɗen kadi haray yo yaafo mo. wa ba'da zalika ayyuha al ahibba min adabi al eid aidan adamu al haraju fi tawassu'i fi al akli wash-shurbi wal-lahwi al-mubah li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam fi eid al-adha ayyamu at-tashriq ayyamu aklin wa shurbin wa dhikri llahi azza wa jalla. wa qawlu Anas radiyallahu anhu qadima an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-madina wa lahum yawmani yal'abuna fihima faqala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qad abdalakum Allahu ta'ala bihima khayran minhuma yawm al-fitri wa yawm al-adha. haray toɓɓere jeegaɓere nden e neediji ɗin ko yanñangol ɓeygure nden ka nafakkaji, yanñana ɓeygure nden ka yaram, yanñana ɓeygure nden ka fijundaruji dagiɗi hara nden ñande na ɓittugol ɓe. paykum be paykum sonnajo be ñaama ko ñamete welayɗomo on mo faala on mo yiɗi on hara nden ñande na rigara tun deppete nder ton. si tawi no wodi ñamayɓe kuskus ɗum wona a côté, siko rigara wona ɗa, siko faalaɓe toori wona ɗa, siko faalaɓe lacciri wona ɗa. ɗum ko sunna jeyaɗum e sonnaji nelaɗo sa sallam. nelaɗo ɓe maaki kala yanñanɗo ɓeygure muɗum hara hiɗa jogii feere ko alda wo e ɓittagol Allah yanñante. sa ɓittini ɓeygure mawden hoore hara hiɗa jogii feere Allah ɓittinte ko Allah jonnima ɗum ɗo fiya yanñan ɓe. Allah waɗima responsable e hoore ɓe. o jonnima kadi ko ɓe ñamata kon jonnuɓe ɓe ñama ha ɓe yona. an e goɗɗo so wondi eto o yaada e haqqe ma wata eto yaada e haqqe makko. nen ñande fay koy ko yoɓe ñaamu ɓe yara sabu nelaɗo sa sallam ɓe maaki wo ñande julde wo ko ñalande ñaama yara fija e kala fiju ndaaru hara ko dagindu. yo Allah yaafo mawɓe meɗen ɓen ko ɓe famuno ɗum ɗo kom ko ɗum wiyete no ngurtugol. si iidi ndin hewtiɓe jonnayno paykoy koye yontere ma wonde ha lewru yo paykoy koye ngurtu koye fowtoɓe fija ko ɗum ɗon hollata ɓe ko mawɓen ɓe waɗayno kon ko ɗum portoɓe wone wadde ɗo. kala feetere hewde ɗo jomumen ko fete ko jour férié gollatake few paykum kum manditoto anda ha janngo mi janngo yaari fi hon ɗum sabu ɗum ɗo o manditora sabu ɗum ɗon hara himo yiɗi sono ɓeye ɗum ɗon artu. ñande julde weeta e julde ta paykum janngo, ñande julde wata o janngo, bimbi julde e bimbide julde yokum fawto. tenti ni noon fewno ko hewɗo ko vacance ni hara ko fijundaru yaltina ɓe yaada e maɓɓe kala fijundaru hara ko dagindu, kala fijundaru dagindu hino dagi na ɓittingol ɓe ha feƴƴita. wonde makko ɓawon a itta e puutoru ndun itta kaftane wi janingui ɓornoɗa waɗa training ha moƴƴa ƴetta ɓe fay ɓe yahon jindi ɗon. si tawi ka parque ji yahe, si tawi ka pising immo ɗon yahon, si tawi ko sorti immo ɗon yahon. ɗum ɗon suusinayi ɓe ñande aɗɗa joɗɗinɗaɓe o yo janngu hannde kay hara janngol ngol no weeli. anndi sa janngaɗo mi naɓatama to ko jengre sabu ɗon no pay kum waɗirta fi heɓugol baraji ko waɗirta ko fi waɗanede plaisir. jon noon haray ko enen babaɓe ɓen tippinta valeur ji meɗen in dowga tippina mawgu ngun ɗuyta coñci ɗin fi argol niveau pay koy ƴette to ndaare won naɓay ɗo ko pay kum maka l'école yiya ɗon yummirawo ɗon ko fanndi wara mo jogui 50 hara mo tippiti hoore makko ha niveau pay hiɓe yima ama ɗon kono bit makko on hewtay ka hoore pay kum kum nana kum jaɓa kum faama o ankoda ɗum ɗon ka nder hoore pay kum kum faama ɗum ɗon to lutta ton hannde kadi. enen kadi be tippitoɗen ɗiɗo fi en wawa famodirde e fayɓe men ɓen yo Allah newnan en wawen famodirde e maɓɓe. wa ayyuhal ahibba haray ka nafakaji ɗo be wakkiluɗen ɗum ɗo inchallah. ñande goo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe ka suudu maɓɓe tawi ko ñalande iidi tawi payi koye ɗiɗo hikoye tappa ɗon hiɓe yiɓa hiɓe ama ka nder suudu nelaɗo sallah sallam sayidna aboubacar ɓe naati no ɓe naatirno tun ɓe inni wo ko tambinji cheytan ɗin ka nder suudu nelaɗo sallah sallam ɓe sonki e payi koye doskoy koy on say sayna nelaɗo sallah sallam ɓe muusi ɓe fanki ɓe inni dahuma ya ababacre tertoɓe accuɓe fija ala inna li kulli qawmin id fa haha iduna accuɓe fija hannde yimɓe fof no mari ñalande ɓe watta welo ɓe fija ɓe jala enen kadi ko hannde tertoɓe ɓe fija
fiyonno ko fameten non na addoygol orchestre gi na ɗum kono pay koye sino fijude ni no tappude ɗon jooɗi boboy to sokoye ni joɗagol ɗum ɗon ko sa yi hiɓe wadde ɗum ɗo innaɓe ko ɗum ɗo moƴƴi ma ko ɗum ɗo woni ko moƴƴa haray ko ɗum ɗo wa qala sallallahu alih w sallam li abi bacrin qad intahaza jariyatayni yonshidani hari ɓeɗo ɗo hiɓe yiwa nelaɗo sallah alih sallam fa qala li abi bacrin li kulli qawmin idan wa inna al yawma huwa iduna enen kadi haray hande ko hande woni ñalande meɗen nden accuɓe fijatu yandi ya aba bacrin wa bada zalika ayuha al ahibba sifatu salatu l eid jonno ko honno iidi juulirte aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صفة صلاة العيد هي أن يخرج إلى المصلى يكبرون حتى إذا ارتفعت الشمس بعد أمتار قام الإمام فصلى بلا أذان ولا إقامة ركعتين يكبر في الأولى 7 بتكبيرة الإحرام والناس يكبرون من خلفه بتكبيره ويقرأ الفاتحة وسورة الأعلى جهرا ويكبر الثانية 6 بتكبيرة القيام ويقرأ بالفاتحة وسورة الغاشية أو الشمس وضحاها فإذا سلم قام فخطب في الناس خطبة يجلس أثناء جلسته جلسة خفيفة فقط musidɓe julɓe tedduɓe ka hutuba ɗiɗaɓo o yafoto jakalero on juuti moƴƴa ko honno iidi on juulirte koyoɓe habbir ha si imam on leero o yoni imamu on feƴƴa si imamu on feƴƴi ɗo o habbira juulugol iidi noddinantake darnantake yawɗo juulugol iidi kadi si tawi haraka ka ladde na e nder juulirde ruƴƴantake ado iidi on ruƴƴantake kadi ɓaawo iidi si tawi haraka ka ladde amma no si tawi ga nder juulirde ɗo natuɗa ɗon na iidi o wonɗa e rujjande ko tahiyatul masjid on hiwragol juulirde nden juuluɗa ɗon koye mandito ɗum moƴƴa ñande yahoyɗa nokkugo hara koye ladde wona juulirde ñande Allah joni hara ka parc ji makka stade ji wonɗen juuloyde sa hewti tun ko ya jooɗo noddintake darnantake la azana wala iqama li salatay al eid ɗon feƴi imam on o inna allahu akbar ko noon takbiratul ihram on o watta habbirali jeego e hoore on ɗon o janga fatiha on ha o gayna o watta ɗon suratul a'la ko ɗum woni sabbihisma rabbikal a'la si on ɗon yaltoyi imam o yaaka ruku o timminoya so immoyike ko ɗon ine takbiratul qiyam habbirago ngo immori ngon wiye gonɗon go'o watten ɗon hande kadi jowi e hoore gonɗon woni jeego ka aranum fof ɗi fof sa hawtidiriɗi ko jeɗɗi ka ɗiɗaɓum ɗi fof majji sa hawtidiriɗi ko ɗi jeego o janga fatiha on kadi ha o gayna o watta ɗon suratul ghashiya hal ataka hadithul ghashiya si tawi himo hunjingol in amkana so honjakingol o watta ɗon washamsi waduhaha si tawi mo hunjingol so hunja ko ya wadduha wal layli so hunjangol yo ƴettu kala ko newanimo faqra'u ma tayassara min alquran kala ko newanima hande kadi koye on tigi janguɗo hewre ɗum ɗon on si tawi ɗum ɗon feƴƴi o bada zalika o salmini yaqumu l imam bi khutbatin khafifa khutba newiɗo si tawi kaka iidi to o lerɗina jama on tabitugol ɓawo suumaye si tawi kaka iidi donkin ɗo o lerɗina jama on o suusinaɓe fiyoɓe wakkilo ɓe ittoya layya on bo be yo wakkilo itta layya ala dewal ngal goɗɗo ɓuri ɓattorade Allah e ɗe balɗe sappo ɗo ɓuri hibbugol ƴiƴam hiɗa mari baraji yeru embere leeɓi ko woni e dammol kol kon sa itti layya layya ko satti ɗo o han fewɗo ka meɗen ko 200 € sa fulawa siɗa eɓɓanno law 200 € hara ko dammol yeɗɗugol kadi wawaygol yonde ko wiyete kon layya si tawi ɗum ɗon feƴƴi ayyuhal ahibba si tawi noon goɗɗo hara joni o leeti wa iza faraga al imam insarafa an-nasu ma'ahu iza insarafa an-nasu ma'ahu si imam on salmini foppu yaltida e makko kadi wo la salata sunnatan qablaha wala ba'daha idi mara sunna ko ruƴƴante ɓawo muɗum wona ɓawo muɗum kadi si ɗum ɗon feƴƴi amma liman fatahu salatul idi amma non on arɗo tawi idi on o salminama fa maza yaf'alu fa inna lahu an yusalliyaha 4 raka'at saari a tawi ɓe salmini haray hande kadi waɗɗike juulugol darɗe nayi juulata li qawli ibnu mas'ud radiyallahu anhu fa in fatatu salatul idi falyusalliha 4 ko ni abdullah ibnu mas'ud woni ko yewtiri wa amma man adraka minha shay'an ma al imam
ولو التشهد فإنه يقوم بعد سلام الإمام فيصليها ركعتين كما فاتته سواء بسواء. سيتينو غدو أري o tawi darnde wotere on non haray o heɓi iidi hay si o tawi imam on ka tawya sakkitoro si imam on salmini ko yo immo adda darde ɗiɗi kono so tawi ɓe inni assalamu aleykum haray hande kadi ko waɗɗimo haray ko juulugol darɗe nayyi inchallah. as'alullah subhanahu wa ta'ala alla yufarriga hadha aljamu illa bi zammin maghfur wa sa'yin mashkur wa amalin mutaqabbalin mabrur. اللهم أتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا من النار. اللهم اجعلنا من أتقائك من النار. اللهم اجعلنا من أتقائك من النار. اللهم فرج هم المهمومين ونفذ كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم احينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. ان ترك الله كلا مرء عند يا الله اتمو كلا نوندو يا الله سلمو كلا بيجيلو يا الله سنتم sortumo e moɗum yo allah moƴƴinan en ɗo moƴƴana en ka meɗen yo allah waɗ leydi men ni leydi ɓurni moƴƴude e leyɗele yo allah hokkore lamɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe allah yo allah waɗu en enen kay laamatere fewɗe nunɗuɗe huloɓe allah yo allah yaafo mawɓe meɗen men yo allah okku en baraji ko woni e horuɗo yawmu arafa yo allah okku en baraji ko woni e horuɓe yawmu arafa mi toriki allah yo allah tawnu en arafaji ɗuɗuɗe yo allah yaafo en bakkatuji meɗen ni jani ɗin e tosoki ɗin suuɗiɗi e feeñuɗi ɗi anduɗen fimu e ɗin anda fimu mi toriki allah subhanahu ta'ala on yo allah okku en timmode moƴƴere wa sallallahu wa sallam baraka نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.